Narcisse Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Samariyakazi yahinze umushyitsi ubwo yahuraga n'umuyuda muganiriza neza, byari ibintu bidasanzwe umuyuda kuvugana n'umusamariya neza, bahoraga bahanganye bakarangwa n'amakimbirane y'urudacaha. Uyu wari umwanya. Reka twongere tubaramutse amahoro y'Imana, twe n'ikaze inshuti n'abakunze bigarukira kuri Narcisse Hope Ministry TV. Turagarutse muri show igice cya 30, aho tugarutse turi kumwe na gwagwaruka rukunda kubanezereza mu ndirimbo zibe zitandukanye. Iyi ni show iza kubitandukanye na zaze ni mumenyereye, ni show iza kubitakizwe n'amajambo na makeya, n'umwanya wo kuba umuziki mukidagadura atavyo kuvuga. Twaravuze byinshi mwaravyumvise, ataravyuma nabandi bazovyumva nta kundi ariko reka maze makanya a Genevieve aramutse ariko yadukurikirana. Yabaramukije cyane amahoro y'Imana, ndabakunda musanzwe mubizi. Amina. Perfect. Aramutse ariko baradukurikirana. Ndabaramukije cyane. Yego amahoro y'Imana abane namwe. Asante sana. Hano hari Safi. Aramutse ariko baradukurikirana. Nawasalimia nyinyi wote, nawapenda sana. Nawe vuganye ngufu. Asante. Bera baramutse. Amahoro cyane. Ndabaramukije. Amahoro y'Imana baganze, ndabakunda cyane. Asante sana. Nuko ni no show iza kuba itagizwe n'amajambo wanashima, ni bandika bando tuva ku ndirimbo tuja ku hindi tugatamba, izasaba ko dutamba turatamba, izasaba ko turimba turaririmba, n'izasaba ko dutekereza turatekereza. Uno munsi twabahinduriye ucyumva ko tuje mu yindi vibe itandukanye na zazindi mwari musanzwe mumenyereye mu diaspora kazi tuzinanye, ariko kandi uradufora dusondetse ariko uramutse mucongereza wewe. Oh la la. Zahaye Mr. Paul, reka bamenyerere mu kirundi cyanje kubera ngenda bacanga, urumva kugira uriya muntu nawe amenyera ikirundi. Amenyera ikirundi tumukure hari yanye tumuzane mu Burundi. Asante sana. Naba tuza ko dutera amanyerero, kandi nawe uraza kuba umutumire wacu muri comment uratwandikira tubwira tumenyeshe ukuntu wakira ino show y'uno munsi gice cya 30. N'indirimbo ukuntu wazakiriye twagiye. Nahuye na Mesiya, kandi guhura no Mesiya si bisanzwe. Uwahuye nawe ahinduka mushya, ahandi mwari munsi narahimutse ubu ndi mushya. Nimundeke ndirimbe, nahuye na Mesiya, kandi guhura no Mesiya si bisanzwe. Uwahuye nawe ahinduka mushya, ahandi mwari munsi narahimutse ubu ndi mushya. Sanzwe aho umwigisha mwiza Yesu aduhera isomo ridasanzwe ku mibanire ikwiye kuturanga, kugira ibyo tudahuza n'ibintu bizahoraho kugeza ku iherezo ry'isi, ariko ntibikwiriye
duhanganye turebana ingwe gerageza umbere udasanzwe maze nanjye nkubere udasanzwe twigire ku birenge bya Kristo Yesu ari we buye ryo mu mfuruka rihurirwaho n'inkuta zose niwe muhuza w'ibyahoze bidahura Yuda ni Samariya abahuye nawe bahinduka badasanzwe nimundeke ndirimbe nahuye na Mesiya kandi guhura n'uwo Mesiya si bisanzwe uwahuye nawe ahinduka mushya ni mwari munsi narahingutse ubu ndi mushya nimundeke ndirimbe nahuye na Mesiya kandi guhura n'uwo Mesiya si bisanzwe uwahuye nawe ahinduka mushya ni mwari munsi narahingutse ubu ndi mushya nimundeke ndirimbe nahuye na Mesiya kandi guhura n'uwo Mesiya si bisanzwe uwahuye nawe ahinduka mushya ni mwari munsi narahingutse ubu ndi mushya ni kubandika na kubandua. Zawadi
ndaje ndahuza okay bandika bandua haleluya bari mwitatu yahe zahindutse iwe nitumenyere Oh yeah. Still alive. Mienendo yangu na tabia zangu zikupendeze, kuvaa kwangu na kunena kwangu kukupendeze. Mienendo yangu na tabia zangu zikupendeze, kuvaa kwangu na kunena kwangu. Naomba nifanane nawe Yesu, niwe jinsi upendavyo. Nifanane nawe Yesu, niwe jinsi upendavyo. Niguze, nifinyage, unibebe, niunde, nitengeneze, niwe kama wewe, nikupendeze, nikupendeze. Biashara zangu kila kitu changu kiwe sawa nawe. Familia yangu marafiki zangu tuwe sawa nawe. Biashara zangu kila kitu changu kiwe sawa nawe. Niguze, nifinyange, unibebe, niunde, nitengeneze, niwe kama wewe. Niguze, nifinyange, unibebe, niunde, nitengeneze, niwe kama wewe, nikupendeze Baba, maishani mwangu nikupendeze Baba, familia yangu nikupendeze Baba, nikupendeze Baba, menendo yangu nifanane nawe Yesu, niwe jinsi upendavyo. Niunde, nitengeneze, niwe kama wewe. Nikupendeze, nikupendeze, katika mienendo yangu nikupendeze, niwe sawa nawe, nikupendeze, nitembee nawe, nikupendeze Baba, kwa kunena kwangu nikupendeze Baba, natamani sana nikupendeze Baba, nakupenda sana nikupendeze, natamani sana nikupendeze, kwa kunena kwangu, kutembea kwangu, uniamkapo Baba, nikupendeze. kandi basubiritse ngo subira turabe subira tumutambe turabe padusondetse kandi na metresse kaboro mukanyanca ndaba jewe nije ndi umwe mwebwe muri babiri twagiye Familia yangu marafiki zangu tuwe sawa nawe. yego Biashara zangu ko byabananiye canke ko tuwe sawa nawe. Okay. Familia Babena, yangu twagiye. marafiki zangu tuwe Wenda za sawa kuyikorana. nawe. Biashara zangu kila kitu changu kiwe sawa nawe. Niguze, nifinyange, asigaye jewe nca nikorana nawe niunde, nitengeneze, niwe kama wewe. je nca mfata umugenzi wanje kari mixer n'izindi canke Nifinyange,
unibebe, niunde, nitengeneze, niwe kama wewe, nikupendeze Baba. iyi niyo musheri wanje niyo mugenzi wanje dufatana amaboko tugataha Baba, familia yangu nikupendeze Baba, nikupendeze Baba, menendo yangu nifanane nawe Yesu, niwe jinsi upendavyo, niunde, nitengeneze, niwe kama wewe, nikupendeze, 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 katika mienendo nikupendeze. Dua. Andika bandua. Sawa nawe, nikupendeze. manura imbaraga zaba gushaka uri byizigiro yaba wizeye ni wowe buturo imitima yacu ni wowe mashimwe yaba kuvuga Baba, kwa kunena kwangu nikupendeze. iyo niyo bita bandika bandua tunabandika na tubandua Nakupenda sana. Natamani sana nikupendeze. turakomeye iyo tugendana nawe turabanesha manura imbaraga zaba gushaka uri byizigiro yaba twizeye ni wowe buturo imitima yacu ni wowe mashimwe yaba kuvuga tugufite mwami turakomeye iyo tugendana nawe turabanesha manura imbaraga zaba gushaka uri byizigiro yaba twizeye ni wowe buturo imitima yacu ni wowe mashimwe kuvuga tugufite mwami turakomeye iyo tugendana nawe turabanesha zakwamamaza zakwamamaza Yesu zakwamamaza uri mazi zakwamamaza zakwamamaza Yesu zakwamamaza uri mazi urakomeye urakomeye Yesu urakomeye uri mwiza urakomeye urakomeye Yesu urakomeye uri mwiza isi yose n'ibyuzuyemo byose imirimo
Mana uri imbaraga, indirimbo nziza cyane, indirimbo yadufashije kenshi none umunsi kubidufashije ubona ko umuntu wese hano yari yinjiye mu mwuka wa mpwemu yera, kandi nawe ndazi neza aho uri ko wahezagiwe kandi wafashijwe n'izino ndirimbo z'urutavana ko turi kutabashikiriza hano. Show y'uno munsi gice ca 30 twababwiye ko ari show itandukanye n'izindi show itagira amajambo menshi, show yo kuba umuziki w'ikibiriraho, umuziki utavanze. Nino ndirimbo Mana uri imbaraga dushe dusozerera ko kino kiganiro c'uno munsi. Ariko kandi mbere yuko dusozera tubanze dufashanye kuririmba nawe aho uri, nimba ari wikawushije baza ngo bijye nibiki, nawe ufata akanya uvuga ano majambo wature nabiri yonyene, kubera aho uri ni kubera Imana, uvuga ukomera ku Imana, uvuga ubukuru bw'Imana. Twagiye rero show y'uno munsi gice ca 30 neno ikiganiro cacu kirangiriye. Tubashimire mwebwe mwese mwari kumwe natwe kuva mu ntango kugeza mu mpera za kino kiganiro, mwabanye natwe kuva mu ntango y'ino show. Muraje muri commentaire mutwandikira ukuntu mwakiriye ino show y'uno munsi gice ca 30. Mutubwire ivyo mwabonye bitandukanye ivyo twahora dukora, hanyuma mutubwire nimba ari ivyo tubikomeze, ari ivyo twakosora mu bitubwire, ivyo twokoramwo canke ivyo twokongeramwo, byose turano ku bwanyu kugira mu bitubwire kandi tuvyumve, hanyuma tuvyumve tubikorereko. Sinosozera kino kiganiro ntashimiye Bera, twari kumwe mu buyo hariya iruhande bakunda kuvuga ngo mu buryo bwanje. Bera, tugushimire. Murakoze cyane. Wakoze kwitabira akamo kuno munsi kugira ngo duhesho abakunzi bacu. Murakoze cyane, turabakunda cyane n'abakunzi bacu, turabazirikana, niyo mpamvu tudahengeshanya kwama tubaha ibintu byiza. Asante sana. Gira kacambo bwesheri wawe ari muri Canada. Ariko yumvise Canada aratwenga, mana yanje yuma Canada
aje uzova ku mashokora ndabaramukije cyane ndabaramukije muri rusange nawe nyine arimwo abakonzi ba Tarsis Hope Ministry sha uramusondetse arakwirenza turahurira mu kabwe hariya muri Pro Box abandi bitanye box bera tugushimire murakoze cyane asante sana gusa abakonzi bacu bibuke kakaboro hariya na comments turazikeneye ku bwinshi batubwira ibyo twokongeramo n'ibyo twokuramo tutabafite ntacyo tuba turico turafitanye nuko maîtresse Gakunkumuzi merci beaucoup murakoze cyane Mr. we maîtresse Mbambura nawe tugushimire ego fata akanya ushimira abadukurikiranye ndabashimiye cyane kandi ndabakunda ndasubiye kandi ndabakunda cyane cyane rwose bishiremo n'ingufu ego nuko nyene ego asante sana parfait twabanye neza muri kino kiganiro n'abatugushimire ushimire n'abadukurikiranye nongera ashimira n'abadukurikirana ndabashimira cyane babandanye kudukurikirana bibuka ibyo dukeneye nabone barabizi dukeneye comments nyinshi cyane mutubwire aho twakosheje tukosore na kakaboro kuko turagakeneye agasabone murakoze cyane barakoze cyane parfait ni wava hano gasiga inzira amavuta kuko wagiye ntiyagarutse uza gushika amarembe murakoze cyane nzo ndabakubita ikirundi ca hariya ruguru iwacu mwebwe abana bo mu muci muca mucanganyanga nange amarembe ngone cyane nuko ku rundi ruhande tujya bamwitanga Maîtresse Kaboro alias Kanyugunyugu no munsi ya jari uri mawe tugushimire nawe kandi nawe ufata akanya ushimira abadukurikiranye murakoze cyane ndabashimiye cyane yego abemeye guheba umwanya wabo bakadukurikirana Imana ibaho umugisha ibahezagire ihezagire imiryango yabo abatarubakana hibahaye abo bubakana abatararonka urubyaro Imana ibaho urubyaro amina ni izina rya Yesu Kristo watubambiwe iryo ni ijambo ry'Imana turishimira Imana asante sana nanje hari mu byo nakiriye muri ivyo uvuze kandi nawe bikuberuka amen nuko namwe tubashimire ko mwabanye natwe rero kuva mu ntagoza ku mwisho wa ino show y'uno munsi tuzo dusubire duhure ko karyoshe ntaho kagiye nubo kadahora mwitama ariko kahora hano muri Tarsis Hope Ministry TV tuzosura duhure ku wundi munsi mu yindi show izokurikira tubahamagarira kwa mukurikirana ibiganiro bigiye bitandukanye twama tubashikiriza mu biganiro by'umuziki n'ibiganiro bigiye bitandukanye vy'indirimbo n'ibiganiro by'ijambo ry'Imana murabizi mwabikurikirana tubazana abatumire bagiye batandukanye nuko rero tuze twame duhura muri ivyo biganiro bigiye bitandukanye iyindi show y'uno munsi ntuzutangwe bwira mugenzi wawe nababwira mugenzi we uracabwira mugenzi we ati muri Tarsis Hope Ministry TV birakomeye bye Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera abana baba mwibarabara abasangwa butaka abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen